Yamamo akwaba. Afitu mikane share yen. Our Facebook kono na finsi YouTube. Na kasebo no yemfa emu enchiremu emfa ensomom. Ya sha kasebo na se e de afri asante mantani mu am. Enkra bato DL kasebo prono so echiremu sem. Ubo wura mu awasante mantani am. Ene edan mako dumiensa 13 bedroom house. Eno wo manso takrase. Ewa manse south mensin mu asante mantani mu. Eja tumi atom ema make say dia kwaje ta ene batan ene ne ba o ma price bia mdare sese no ene eyan ye pam na nhwema beto dwa no e kiremu sem eyade a eye rain water enso ya etoye bia eto sam ana tender enyina manasa grata eteye na no ana cylinder wona ba model jamfra wo mde ye aduane bia ene gya no ekoto ma age pew na now so mejai etumi kokoto dan ya mako 13 bedroom house eno no wo man so ta class na make say the bad time and the bucket or mo pra no mo de yipam na edan ne wura eya pastor Daniel Owusu Amoakom one ye head of True Faith Church International HM say in fact asense wo mo hone ya bomode tumi pie ye one na gire ne mo no mo kan ye mo pra pam no kire make say ade mo nyina adam abayare sabia mo eja rehwe me kire eye Agresum Catholic Hospital wanom eji erehwe ne wa kirem say say in fact asem ye si ye de ayem hihie pa na be visa sabe o man na nwene ho da sanka ensuo beto ema ewie mate say gra na grada na mma say obi ye duane ane cylinder eja tomato mi sante in fact o kirem asem asi we na wotwe we ende ano onyanye papa amade shembote wo nyina nso no eguje modern sem say eto di ye kasebo enim in Argentina, ye Bussamuna, Elpendinase, when the Payan, not gas and also. There was gas and an way inside, Ishai, and the Marshal, the Payan, and I banned if in Argentina, ye Bussamuna, Elpendinase, when the Payan, not gas and also. There was gas and an way inside, Ishai, a Payan, and I gas and some said, oh, they said, now you need to hear this. The intimate is a likio. And I said, review and the internet because then two of them when I'm going to decline a fire and a plan. And so now a branch on to know to go for a but train, Madame is in the bank. Every day to a trouble through a year. I said, I took next house, a luminous answer, almost a kitchen one. Send the miss one. We're 2 years. I say, Grand for somebody. Since we move for soccer for no maybe we inside. And say, it's only Ghana no at the gas national at them. DLFM 106.9. For by a boy, Sana, first and for to buy on bed for so. Yes, you can say. Any awoti ye also penny or no and I got that. True Faith Church International and on the day at the pastor Daniel Owusu Amoakom no and a danyam a year 13 bedroom house and no man so tackras and any diam. Ejatum Emma obi akon dan ejatumi ahye no ene ne ba awo man so tackras akwa hosama wiei yedemu enchiremu ede esomwo na eno achi no ana assembly member de ma de hia wonom ewo man so tackras abato mpesua so eyo numunyamfo honabo Dominic Bonsu echiremu asem asidi mu oyepa ne senti osre ankwankre ene abadwuma kuro wakakra hye wata so bra na de hye mo akan wode mu hiam wapente se bedu baabi no konta ebeyire passe bentum ewo man so takrase tender no ekugu mu sa na catch fire no yoba nti ono ne onafu mu nyina awroi ene ne honam mu nyina awroi na ba no so nti na so fight for the ban to fa ne ba no the p ene de na chese yes you na no aiti ti me fire station for say omumra na omumba assist ti me street limi no ti me fire station for say omumra na omumba assist ti me street limi no na layout no nkoyi nti na unuade na asini wada say the aduru nyampa ibobio sofo na we kra ide ato no the aduru ne actions nti me sere bukuruma for say omudo munimye obinya cement 1 bag 2 bag bia 2 bags bia
na wodi aba na wodi aba bo asofu yesu me ni DC so e be kan ho abu na ya support no and say yen kase e construct but ye support no with materials and with media ide ayi bibi kakra na one Nigeria action for now na e bi wo futu a e bi tui ni am say say no ezu ne toto no tenda ne sa no ma nti omunhwi e light semu na your gas semu omompe fire extinguisher ni bi na mo bobo fie mu so bi kura behind fie mu yusu bia compose manipa ne nkoto bi mfa me dey e mo bo se ne bi BBC a say ya isika kakra but now say ya ni nim ehun nim bi nti na escalate it na there this is any fire station a MPP time ya bin say ye no eno na ya abandoned aka ho nti e kwa assembly meeting kura na enye easy. It was a heating argument. Yeah, me original say impo a legacy fund na President Mahama Diaban. Omunfa sa fund na nko fire no fire station no munko complete. Iti me tata chief because fire station dey ho ma district ni nyina, ho ma communities ni nyina. Nti ye pemso na dey aduru no bibi kaka this awasa guma so say bibi kaka na mko emu ba omo de konwo akọ complete nti omo ko re assessment e wo ho administrative say omo nko ho no omo ye de omo nya de no because of community to DLFM 106.9 without fire station here na is it bomb so ti esrom sempe info nya de enke ko omo ene na yete bomb so na ene a wote ye no eya assembly member edema de hia wonom ewo manso takrase abeto mpesu aso ewa mansia south mensin mo sentiment meden edo numinyam for Dominic Bonsu na ne kwakra mu no na ban na nsini de ma de hia wonom ewo amansia south mensin mo sentiment mekire eye mensin krache DCG neden edo numinyam for Benjamin Mafo chama wadi akopie mu edna ne kotua wise kohwe de asi okirem se yimfat de asi de mu oyepam no okirem se hu behia se wo mmodin abra no bra no etimi achacha de hye ekwenfa se bebo ye ho ban efa eja hyehye mu se be ye mpa ni honom na eja to ufi a ubehu kwan hodo abedikan etimi asanom ode abasobo edemodum jadwuma ekotomo mmodin akoboa na eja no wonom etimi esa no okirem se obesena nkrankre edu baabi ye mo ye ho ban papa se be ye eja hyehye we na ekoso man mu no eso betimi ate na busia na hye nse eja asem de yesi kanisana na busia na hye nse eja asem de yesi kanise dia ema ne bae no e wo se enyina yehu se ibetime sia no say the use of gas is over Ghana ha majority of the people are using gas into gas home chire e wo se itimi de manfo na wo ku kwan on be faso a wo be use gas no say de be atunche rencham ne bakora no a anya dindindin bia kakra madam sisia no de be say ye be ma na do for be assessment na any assembly members me atnase na ya obetimi de asi dan no ya ba be support na watimi de akaja ne dan oh I know the ha adwene kire say district ni nu a e use one fire station here say moa asam to yan je say dan ma so kwanta na sisia no say assembly no ahye ase adu pempenso bi no gidi say enfiri ne empopim afedade na manso bia de setino ne nso ye fire tender ani ya woti ye no okopie mu ewa Manchester South Mensin mu ewa sentimental mu am ono ene ye wonom aban enamsini ne den ede onim nyamfo Benjamin Mafo na mane boy ya mane boni Samuel ofole boaten dodo abodom la ne se mesco ene difri sentimental mu ebesom ye Yantua kaseyabone so na Mark Ajengre eyo ora bi ono efri binduri
na yade a police for ehwehwe ne sanse eye awudie bebre ekoso ewo Binduri eye district nim sanso na important ma bemben no ewo Upper East Mantam nimu no yade ono ana hye akire na ye mark yo mususu se ye ono ana owura bi ne yire ene ne mamiensa yedi omawu ewo bubuobo som ne de tosonso won fimpimienu ne aduonunum nim eno nam so ama eya akwala ba ko a ono beka ho no yade anatebia no wo manya kra ema mo de ne koye Boligatanga Government Hospital no ni na yade amaki ana ne hubo mu sanso no pani bi ene ne mamienu omunso yedi omawu ewa hinimi bosome ne de toso aduonu nso won fimpimienu ne aduonunum nim ewo Binduri no nhwehwemu edikan no echese yade ono ana ewudi ekoso nina no ono anota ye kire interpolice for de abetu jasa wo a ubetimi enya eye maki di ama wo ma unim baby owo any baby otinina no eyade ombema 1 million Ghana cedis na end omwetimi di ama sans wa bon homodin ye pa na hu baby eye maki won so so abetimi afra police for ewo ye 191 ana 18555 na chesa police for etimi aba honom aba be chimaki na police for so dia to eyetimefo ni na ni so mo bom homodin aso betimi atrake eye maki sane ebe yom de ne bakogina semdi bia no mama atentene ne etimi aye ejuma enti krache no wadia upia mpenifo pe na ayeden ache no ha adwen pa wo ma yetimu se du ba bia nipa bi pa abrante kama sei pa osobi so mami osobi mami nice guy pa na ye mwanwa se wetime tu sa na monte pozi fanjira mo hona ono monche no se be ye bebo na wudi ahodo ekoso mamu no eso entimi enti ya nto aka se bonso enkoso anyira mwam awa sentiment na de mo wo famitire ho ko ka se bo na nya sem kuma kram we chebia nka ho ya prepare chiri din Into to make a sham on Facebook, no so a DLFM 106.9. Ya said between who tija na nyase mukuma wi na NCC adwuma dia kwaso asantement National Sanitation Day. Ghana man pani chire mi say hu behia say o ma ye tim no bosum bia dua ana bosum bia wi ye na betima NCC na boa. Na ye mpatem e ho no mate wansen na boa na mpuntu aba na nyade wa hodo a etaka ye no. Eso etimi atene sent ko pie mu obaro kase. Eno no eya hinkro de ma antwema ngwa biaja not. Ewa sentiment wa mode yakwa ye clean up exercise makwesiesie monten so kama adusia fo ko bi ene medwa di fo ko ye amanyoko mu mahodo nyina ko hia mu a ekonka ne yipa na no ena ba na msini mekire municipal chief executive edema atwema ngwabiaja na otemensen no yonum nyamfo emba Zakaria ede ade sere de ato ade hia wanom ewa antwema ngwabiaja not enim so sere wonom ata ade ba ko pa ohia sa ba na msini no ayenkabom o se sabe sapra ho yi ba ko firi ma bu ma pen no babu no wo kabom a wo boa kra wontumi mu da ne senti ohia se obi abeboa nansese adwumade o mo ya mo nsese kromo no obia emfa ne ho mfa nyimu bi o kire medum pempen se na obi ya adwuma na obi akobie ne store se omfa ho kra o kire ba ne sa ha dwen evidenti tiro ne adwadefoi mo ye fin pa yesese adwana magimani e ba ne se mo akra o sanso de ade to dwa se o srada asema ne bakwa so anhyehyɛ ahodo na aboa sɛ bɛyam ene aya hwempo 2 weeks bia na watwe minu ma wade ayensesie ewo eya antwema ngwabiaja not na aboa ma ekuro no ehunidi atumi afantoma pa etimi ede afura ode afuto de ama ne peso asefo sɛ ɔsɛre wɔn mata ehunidi yade eye nti obi amoa na afia do adokoro wɔn mo no etuo ntwa na antwema eye atwema ngwabiaja not mensen so toma pa emfamfura na ahunidi no enko nkane ewo mensen wade nsɛm sɛ etiama ne boni Samuel ofoli boaten enim madia we nya ba kofo adwuma esese nyina ye kan ye ho bom ni edi dwuma no ema oman no ena atwuma obiaja no efa ne ntoma pa efura yesi to store prepare wanim na wanim ho eho nte saa so ene ye ko dwa mu ye ka kire omo to ade mo ntutu ne ma ngugu basabasa saa ne ya sign area councils ni na madia we nya ba kofo adwuma esese nyina ye kan ye ho bom ni edi dwuma no ema oman no ena atwuma obiaja no efa ne ntoma pa efura yesi to store prepare wanim na wanim ho eho nte saa so ene ye ko dwa mu ye ka kire omo to ade mo ntutu ne ma ngugu basabasa saa ne ya sign area councils ni na se omunye nhyehyɛ ya empo na nye bosome a yewura yi ase hɔ na watwe mienu ntemu bia no
area council assembly electoral areas ni nyina no obi abeye clean up exercise ni nyina yakopo chidom ni edituma no by main priority the first Saturday of the month. Say you observe say Saturday no ye dey adwuma near ya tima aprapra ye mpatamu na. Next time yen sam piesa in numbers near nyina yen sam be diduma no na adwuma obi agya no emfa ne ntoma pa emfa. Ai na antwema obi agya not emfa ne ntoma pa emfa emfra wei ayabam abanya na mesini ogina mu de ma de hia wanom ewo antwema obi agya not abato mpesu ase ewa sentimental ne den yido nyamfo emba Zakaria na ne kwa na no achi no na Abdul Salam ono environmental officer de mantwema ngo biaja not mention no chirim say in fact ye kwa ni mu no asema ne betena ase etimi ayajeje pa hwe say ubibi bia da wo store ho no mo no ubedi mna so omo ye nsese adwumadi a ubetumi atum akobi se wa nkobi na omo che ope ene danto awasema emno no ubedi pa se de se na ochirem a edum pempenso a ha adwen pa ye nsese adwuma no bia pene ba bia kwotena kyese mfa ne ho onum de yakompo ochirem ha adwen ne santi titiri madwadifo no momoden se de bia da no hye besi wono so momoden a ye nsese no momfa mo ho emfanjim wasande kokobo de ade abo emadwadifo no so srem wata mom ho moden se momensere mensene mantam na afisu mustone ne muni ho ne muni na mo na fia do adokura de hye a wonom ewo antwema wo biaja not no eso entumi ente because once we but we have taken a proactive measures starting to from few stores emma so exercise to stores no emma ne pa bibre elo ko mu die eja e be yeduma if say Ghana ye clean no be asem so that so ene de ni je say obi an fa ye adesua no be be ko bia free ne ko de e be paper laws bibre eni a woti ye no ne din ade Abdul Salam ono na ye environmental officer edema atwema ngwabiaja not mention no ena wote ni kan kwakura mo no ana assembly member edema balkwese electoral area the den edonumnyamfo ofosu apia ede afuto ede ama madwadifo so sremata mam homoden sei ade ba kwa ha dwen utumi se wedie dasmin si ho na dipa na kwoto bola ne de agu babi kyese mfa ne ho kram eba ne se ha dwen sabe woda wotem utumi fa bola ngum nti eba ne se ne du babi anti mo ankasa wote wo store anim watumi ato bola ede agu wo store anim akyese mfa hwen emadwadifo kwadwama ne efie omo ye nyasem kuma emfa ne ho visa na ho ochime ba ne se betumi akofa nyadewa ede abre obi nso nti ya munyan sa akram wasan ede atudwa sem abai guso na fam de na obebo ne ho modin bi ahwese sa national sanitation de ne be ye adwuma na boa se be ye fia hodo a edware o mai no eso etimi atie mopra osome na watwimi na uma edi akobora enya de pa so hwema aha ye de mopra osome na watwimi na uma edi akobora enya de pa so hwema aha ye de dasbo besisia ade be na ayema enam se umu aye fin ewo fie no omu di abado ye be stress ani pa ni nyina se umu ye sa ade umu twaso na enya sa se no ye penipa bi a umu be chichi sa ni pa na ama ye mo mu di sa sebe adifin ya de pa se ya de pa de ade na wo nya no ti ya be sro mo ya sa di mu twa so sebe ya ebe na wo ye sa di ba e ba na akoye bibio aban fufuro so ba no aba be chemu kena sebe ya every month ya me de di kan e be di aye ti ya be ka tra aban se aban dada no otu anamo fa ba e di ono so asta obehwe se obema every month ya obetumi ayama adiama eni a oti ye no wopo edigramum ewo asante mantan mu am ene barakese ono ene giremu de ma wonom sei wonom assembly member ne den edonum nyamfo ofusu apia na mane boyi ya mane boni Samuel ofolibuaten ene de fra asante mantan mu ebesom ye Yantua kasia bone suna aban agye atumi se ye adwumayefo omo single spine salary structure na se no mfimpi mienu ne aduonu nsia no obeto o makachi animu 9% sanso no mo national triparty committee ni mu nso no ade omo nso no magye atumi se ombeto mu 9% asese no ebe free 19 cedis 97 pesos ade akọ 21 cedis 77 pesos a eno no be sha se opepombo som ni de edikan
asan akosi opanima abosom ne de toso aduasa baako ewo mfimpi mienu ene aduonu nsiani na yade agreement yomodi omunsa ehya ase ye obubu obosom ne de toso nkron wo mfimpi mienu ne aduonu numu a aban a omugina ho edema fair wages and salaries eye commission sanso na Ministry of Finance ene eye organized labor for ekabo mu acheso omodi omunsa ehye agreement no ase ehwemu se bibia betimi akoso na atentene ne sanso anakobasa ne emamu da ho no ma nini na betimi akoyie na Finance Minister ye Dr. Adjoa Forcing ebo organized labor for abaso ye panso omobomode edi djuma ahwese Ghanaian sikasem susu no ebetimi akoyie no wie ye na akasa ya de ye aban na ahofama so mbebomode ahwese Ghana sikasem betimi akoyie na djuma ye fo mu ye djuma wo man yimu na so no mo ho ebetimi ahenha wom ntomo ne ye fair wages and salary commission for edi djuma sane ebe ya eye bosho ma behye nina no mbetimi edi so na Minister for Employment and Labor Relations eye Dr. Rashid Pepio edi betuja etremu se yade a obo omo kabo mu nina abaso ye pan sanse yade omobomode ahwese abanju medi opeso di nanu so betimi akoso na sikasem so no etimi akoso ye ewo manyimu na Chief Executive Officer Edema eye Fair Wages and Salaries Commission eye Dr. Joyce Smith Graham enso edituja echemu sa yade obo organized labor for abaso ye pan so omobua na Ghana so sikasem etimi akoso ye sanse sa agreement yo ma sign eno beboa eye adwumayefo omo wo man Ghana mu yanto akase wonu so ene yemfa ye nimfa nkyire mum ewa to mantanim na nsema efra to mantam ba na nyansema ye nika na ne nyina ne sem enipa bia omo kyerem so omo de na de dwade no muti ewo takrade ennempatem ewa to mantam na wanu mu kyerem a mo ye NDC amanyokuru mu mapa wo masoma amanyokuru na kyeye pam na mo yante ye sei ene yakonwato akwanya pa na keteke tren ya edututu kwanya mutemze bia dada pa timpenifo bono donkomi entiamo so te na mu so dabi donkomi abade amanyoko yenso ya amanyoko ni ma ya soma chapa enti no ya betobi na ja yenso yakopra chance ka kredi hu dwanya kakra dia kohwefie na NDC supporters yi kirem se wamba moden omo na nipa makoma edu 10 na mba moden anya ne sante ese ne mpenifo moden ni samanyoko na watakra de kirem se ne keteke ni bia dada mutwetwa na de ne bia scraps akoton enye skenti mometo na ba akofo kwa okoyi sika ene 30,000 Ghana cedis tisika mo 300 million na de akoma kwabrane na omaje omoye makoma kutu omukabo mu a aye 330,000 Ghana cedis tisika me aye 3.3 million Ghana cedis nyesika kuma ene o kire mo ndi simpanimfo a wono wo takrade gisika wodi show mataso ene ya mugusu koyo ma dwotwetwa na de hu yanse mpanimfo aba mo se na mo ye den mo se sa ha ne de ma kire se NDC anya kwanya ba be ditumi ante no na de ne de ya ban na ba ntemo tonti ya ba betua sika ante eno ante ne ya ban na mo se da bio obi antan hwe emra ma ho kwan na mo kire mo se da bio hwe sika ye twa sika kumon akofo atumi atua 30,000 Ghana cedis ene ya tua enti we ndie mo bo akra dro bi anka da mu ya je na de sante sade ya mumfa ye sika mayen ende se no mba cha yampam nana no kwade atwa mi takwade ne potem empanifo dwa keke amu kire se ba pem samre no na de na mo nsa nka ye efriza mu kire mam endi simpanifo ne ton na de na so mbezo mo de ma de hwa mo wankran na sabe takwade fo na mo na de na ho nde wo mu nya nipa enti mo mpre na mpre kina sadade na mo nsa nka de ya nipa makoma kudu sika ne de mo do so pam 330,000 ne de omo jo musika no mu kire ma Alhaji Razak ono ye dealer ba kon wa kire mu se sika o matua no otua de ma efia NDC constituency chairman Sedu Adams ne sika ko no botum waje sika de ahana ta so nti osra na da sa na de ne de ohia akoton anya so mfa so ne san kare ne sika ne de sabe ukwa be ma na sa anya ya upieto nka hoda obeje wontum twa ne be ma ne pieto nka ho nti sika ne san ka aspe betitakra de na de ne de se de tiba akofa wakwakoton sebe ya ne sika no ode beteka Katense omo muscrap bi de omo auction na committee BF Akraba nti omo fi Akraba no mo si awubiala ewo consent ma e fi de scrap dealer ebetuma atua them amount of sky new currency 330,000 Ghana cedis bla na batua no mba ma nzamane bi constituency chairman of NDC bi mo fi cry since last Saturday omo ba no mo start omo twetwa no mo rodi ko obiala stop omo na yira yewo constituency ade no ye
yes come one na ye be adwuma no mo stop ye ndia so mo mba yankwa na ye adwuma na o mo fa yes come fa me aye scap no mo tone me no o mo mba yankwa ye railways coaches na race na o de form no so mo mba yankwa na ye ntwitwa o mo fa yes come fa me back into this groups are actually 10 groups and the 10 groups who can Nyala Boma it's about 330,000 new currency me angasa de 330,000 Ghana cedis so between my chairman or chairman said this ya how say my brother and you say you predicted na ya how say ye nyina ye wo hana ohun ye nyina ye wo hada ya beto scrap say ye be ye juma 1% ye be ye no obi ani ho a onye delegates meeting afia cathode scan na skendi youth na ye nyina delegates na ye nyina ye dai ye boa no a yekọ bank ye ka ji loan ye da ba tue nyama de ka ndende ye echina ya tue scan wie na sisi awa ka de ye be ye juma na agreement in term dia 6 years Wednesday Monday afternoon de ye hu ye left and right akrafo no pese wo ji nyama no fie nsem term dia ye scrap dealer say ye wa de no ya se scraps be na say ye beto a ye wa na akrafo ba wa ba so nyama na nyina de ko Monday no ye wa ba shase de oto nyama wo twitwa nyama ne de ko ye bisara wo se o de ne paper free aka no baba yeso ye tueska no aye wa ye tueska na ye ba ye juma won pese ye ba ye juma no nti ye hawan de juma ne ye pere ye de o ma ko ma ye DLFM 106.9 enti ya ha nyina nyi day adwuma ne ye pede wo ma kwan e ma ye man mo bo tegro na de scraps ye meto ye betua sika 3.3 million Ghana cedis ye tua sika we na mo mfa ne ma na ma ye kire din ana mo kirem so mo bo ahenti uba Facebook no so a e DLFM 106.9 bra be hwe ene o maga na keteke ni bi ana mo kirem ayeda denti NDC mpenifo ne bono don komi ana mo so ye NDC amanyokuo mama pa o maso amanyokuo na che ekonwa to na kwanya bane ye ba beje ye dia ye tua sika mo mfa ma mba edidi ti se mo mfa na de ne ma ye pa de a ene takwa ne potem endi samanyoku no ade on de beye mpanifo no ebeye hu pam emu nkyeremu ene ye de asommu yi Yantoa kasebo ne so nam na hyebe dwani de ma okre constituency nim ewe poemantemu eye Daniel Nana Ado Kenneth de abetuja HM MPP amanyoko no ebedi nkunim ewo mfimpi mienu ne aduonu wotwe abato a ye betunim na odi tuja HM Nyankopon ko ananim de nti MPP amanyoko na ani nkunim wo mfimpi mienu ne aduonu nan nimu esan se so musan so ebegina eye ade ombedi nkunim ewo mfimpi mienu ne aduonu wotwenim na di tuja HM say ya di amfimpi mienu na aduonu wotwa abato ne mu beye din ye papa le momoni mpefe MPP amanyoko no bebo ne homoden sane beye obedi NDC amanyoko ne so enkunim na di nsemwe editu ayetimemfo mu wadukro anim ewa abra eye okre MPP youth eye wing for bomodin eye arise and build eye conference ewa honoma team na eda so eye energizing the base for victory 2028 ana di to ja na oche mu se sebe matofe ma na chese nyi na wie ya no no inta ya de MPP amanyoko ndi omo come back no chese ebe ye soronko kra obomodin a esre youth for ne so momomodin no mo kambom na chese momomodin a hese MPP amanyoko no ebedi nkunim ewo mfimpi mienu ene aduonu wotwinim so Nyankopon enim nia oye nyame enenim nyame a na di Israel for konkwa so ono aso na yi omo o hwe anamon a distance between Egypt and Israel enya baby a esa nka omo chesa ewo desert so na so Nyankopon enim nia nti a omo sa che se ne ebe ya ne nyuma bebemu se ne ebe na ni onyam so bede so me dia me giri se ne esibia no ye be fa ne sa ye de aseda be Nyankopon na mmom obo fam na oda fam a na ye ka se wa hwe ase obo fam na opagya ho a na okenya ho na sa kokon anim a wodi nkunim die beba me hye ye penifo ye mrate ye maba obia nka na ho mbom ye nkenya ye ho ye hu se ye MPP ye na ye de adwuma so ni hyehye pa eba magana fo so enya biye ye nka ye ho mbom ni mfa okopa akomapa ani onuado ba ko ye fa nkonko ye na mjiri se ye ne sa Yankopon beton so pa gu so na 2020 de nkunim dia ye da obi ase eni ya uti ye eye Daniel Nana Ado Kenneth no eye mrahebedwani edema okra eye constituency no na enuachi ana youth organizer eye Daniel Aboa Oseo edituja HM say
ɛyɛ ade a kyɛ sɛ ɔmoto aba ewie afi bi a wɔsɔ mbɔmmɔden ano mo ka mmabunu nyinaa ebom sɛnea ɛbɛyɛ yɛ sɛ abɛto aba bi wɔn betumi edi nkunim esan sɛ sɛ mo de mmabunu no ɛhyɛ amanyɔsɛm a no etumi bua yie papapa ama yɛ amanyɔkuo no soso no etumi edi nkunim yie enti na mo de ɛyɛ arise and build ɛyɛ conference no etumi aba. Me both me organize the program no senior team nature no arise and build energizing the base for victory 2028 ne mehu ni say after elections bia no I was say yetumi hia na ye campaign ne boa na yetumi charge ye youth no na esi for me koye adwuma enu ti na me ne me manfo me youth organizers e boom say e be hia na ye di ye ho nkomo na ya dwendwen ekwan e de be fa so ya ye hia se every okre constituency ese ne say ye wo MP o ye babu no honorable Kenneth Nado Daniel oyo babunu sonko a ono so bone homoden wo parliament yi me no ka say o de emabru eye 16 ekọ Russia omukwakoye adwuma aboa ama okrenso yakoyenim ntine wo say yenso yeboa no ye Kenya ye ho na esi form na MPP nyame yadma 2028 abato na ebekono ye wogidie say ebeweni nti wo say shase wokre entina ye organize the program we that's that team no team say that team no kira wo no ete wo say me mpanifo na tena say ayedwe ho say if you arise you sorry waka na ya charge the base ni dia na team a emu odruye because e si form a enko bebre beti ase ntimi empia akasa bebre ye share youth and coordinators and ye share coordinators ye 21 electoral areas okreati nti coordinators nso abetie a omo so mekwa kom mama chairman for ne police station secretary na other executive omo ntumi ama no na fenso esi form ye ama omo various polling stations ni nyina omo so omo atibi no mo de ayem ho adwuma. Eni ya wuti ye Daniel Abua Osewa no youth organizer the man Pesuane so na ne krakra mu ana ye Eastern Regional Youth Organizer no ojina enso editu a ochemu say yade a youth organizer and obeye MPP amanyoko no edi ama ebesi omanemu ewo New Jabe North constituency no Samuel say sakode a dodoa na efre no SOS enso edi nsem say edituja. Iti unya ena de hu se conference na ye no ade a unya yi pa efise se o hye 2024 elections ay ko ya results no etro se emabu ni bebre wo ho a kamia ye se NPP as a party no ye lucy sa emabu no iti na ehun behia se ye be kekeke ka ye ho abom na ye be koso nso akofre edom na ye hwe nso ananu ya na general secretary of the party enso ebetu uja se party and party penifo enso say e be start na ya try ya shim no officially no the register enkrofo na no so djuma we nso no DLFM 106.9 itina hu hia se ne ye ni na ye be hia na ye be to adwen e kwa ye be fa so a ye betimi ay mobilization no eyie pa ene kwa ye be fa so nso a ye national party nso exercise aye ba be with respect to registration no eno nso ye betimi a play your part nso very well na ye timi aye na ye ni ye if you say me dem wogidie ba ko say MPP ene ye amanyoku a eba ban mu a eye Ghana for ye ho eto ye ho nso ha ye kakra if you say ne ye ni na ebedi ho adanse ye say aman ni mu aye den sika ho aye den omo ton ade esu obia esu se sika eni ho no mo enti no ye ni na no ye bekoso na ye adwumaden e de aboa MPP amanyoku no na mesumi nya akwanya mekasa na sem ba ko a meka kire enuanu mabu ni se eye 31 January elections no enye elections asebio eye do or die enye elections asebio kasatwie ni niam bi wo wa ye bekeka ye de besei ye ne enuanom entem ebize se wo sei unua entem ena ochena se ye tu wi a obeye den no afre ne se besen na ye nkwo adwuma. Eni ya uti ye Samuel say sakode no youth organizer the MPP amanyoko no ewo New Jabe North constituency nim osanso agina say Eastern Regional Youth Organizer na manibo ye nsem chiro ni kontihini Kofi Obo ana different poemantemu ebesom yen we ye nyina we so na ye kenka madwenkyira won ebesom yen ewo Facebook no so bi emfa ensomom na junior purpose the abano say good afternoon dear mall fire no dija ede etuatoa in fact anodin pam na Joshua said the abano say good afternoon Samsung Barbara Quarantine me wo fa say Barbara Quarantine ya mani boni a wo sentiment mu chire mi say Sakola looks good on you wafa hey
na wasan sere meka ho na baba za na ate like obi akura be yemi mpo a before se bia bo be ka wa ya na ofura ntoma ana o monka ne sa eze wo be ka ne ofura ntoma mba we de ofura ntoma baba akura ntin ofura ntoma pa na ka jem se sakola fata me mate na Starboy de abana was here live and clear the free aha from airport medas Starboy Samson Sweet Elizabeth de abana was good afternoon my handsome man Sam and de manya handsome na or send me dofu sikapa what a marvelous news kasebodi mo de pam meso medas na what mama no say good afternoon wa Sammy B hey boy anyway you are looking handsome okay Edium. Na honorable Franka Mankwa say Ketase no her life ready for no den check ese akura de man Steve. Na ene kwaku eye edina eden eye boje. Okay. Mate say omunyina etie kase bo na di free eye Ketase. Omunyina tie kase bo no e di free Ketase na afie eye opompo. Opompo omunyina tie kase bo na dole ya Agyei Agyei no say good afternoon can promise Sammy B in fact you have shocked me pa I'm proud of you mate e best na dwiri bio abrosan yesi na e dey be dwiri bio na joking sire ya say good afternoon from Aguna Swedro listen to your station live thanks for your good job keep up yenso ya da champion ya da pa joking sire ya nyame nhira opi na Ebenezer Bakwen say good afternoon yenso ya ma wa hani bi Richmond ohene kujo say good afternoon DLFM can promise Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa our shaba woni so the this is taste yangaza or here life e de free dodoa yada semi ofa se na mahama baba mahama sa oboase no de bia ba na atimi so se Ghana man pani bo na de tum ni de yesu akra once na hwe kura pusa ni nsemom na ofiri antwiwa de aba na say good afternoon ofa Sammy B in fact mo bo adwuma de yankopon hira mo po here life e de free shaman Christian Village Obaya Marvelous or say Obaya ni news ni so marvelous me da se na Reto Ben say good afternoon ofa Sammy B. You have done well pa DL News small fire. Na Kabute Ayita. Kabute Ayita. No, so here live Eddie Free Tropoli. Or see DLFM in fact you do Yankopon hira mo pana dwumadia mo bodam kase bo no. Emu de pass anomanam Isaac Dan kwa say good afternoon Sammy B. In fact you have done well pa I salute you in fact. Yeah, you are the new King Promise in town. You mate. But then they share be this so. Say be ya be bo no ma no. Etimi akwa nanim yata mo na de in fact ekopa nti ye besere mo. Adwenkyere na ye yentimi nkan bio. Mamma aka na yentimi anka mo mfa nchen. Kase bo ne DC. Na Adjoa sikita no medini nyina. Kofi mesra bo amena me monitor na me nsoro so na meta mo no. Edmanim kind do na ye nsoro so na. We ya woda ekọ ediama. Noble aseda entry nyame. Oye student ewo eye endo international school. Eno no ewo Santase. And which say, may God richly bless you from your daddy, Sir Pato, at a year at Tansamanso, and me offer Sikuma noble as a that entry. Yame, Yamisha Pino, that we know. On your Cassia, we are students, Ewo and Do International School, and no what a year Santase. Yamisha and your Cassia Papa, now I would we know. On Yannick Cassia, no unfrisro, and Mesha would say, Baya Lucia Luciano, Ubenya Munyas and the Uncle Ponca, who know that we know. On Yanison Kokra, Emfa, and Mam. Kofini kwa kramo no yamfa emma mwafa seba ni dinde eye Valentina Kropia asantoa the graft. Yes, and then when yamfinshi ano mako enwotwe. Now I will say, may God grant you wisdom and may you be a blessing to the family from your father when I'm the graft on a PM. Boss me frɛ district assembly no or your PM or honum. Tia besra wada me wafa sikuma Valentina Kropia asantoa the graft. Yamisha na awda we no. So I am finishing watching no. Be a watching Mamma Yansan him, dear papa. As some say PM, no one so best man, never massive journey and the Bayoman penny count. I mention out that we know. On Yanson, so happy birthday goes to you. Valentina Krobia Asantoa the graft. As you turn 8 years today, may God richly bless you and increase your numbers. Happy birthday goes to you. Kasiabano yadiasi, emusemufu no. Eya maize, mebel entry oba ho fedua ne se mo ede emma yen champion tele ko pie mom ewo Facebook no so the new tomato eno no tomato a friend terminator he ko pie mo Facebook na YouTube na DJ Zigby echinchim efreni fruma ede som yen
awie na akenkafo ye mienu edi ameje so ye wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy B memra ne fofora watanem eye ose ade ayo the one can promise mene Adjoa Agyei Sikapa ana na wiem tire wose sa say ba miligan kache wase announcing the land of idiot announcing the land of idiot what was book no announcing the land of what idiot what was book no announce picture na neda announcing the land of idiot book sana maseno Gubia be mesempo na nka ye wo hwan na eba na Adjoa si ona hwan kwam ye fu ana afi sexy general na Adjoa yo bi amfa na mna ni dia godem na Adjoa tena se radio no wana aye den wana otoye ne mo manya den obetna se nya wo die bio wo de wo saka be ye wo den e na mra ne wa ye den anyway sede ese na Adjoa pem fans pop mra ne but kwam ye fu wo mra ne ba ko ye friend say aguna PSC buan ponsem nana ofia himfie na Adjoa pe fans pa but dansa na na eda ben na ye joada je na ye ye mienu nyina Adjoa e kra da on Adjoa ne Kwadwo intene edumadi ndi be na da so daddy Lumba special Lumba special ana me de asisi me ho sa no da pompa ye o ma seni pa inframa fa metri ho no wesin say e condition buma pempem e say ho si ya na Adjoa pa fans sanamla ne ma yen sore so achiwe muhima fifi muhima enkacha hima radio mu ya sa Michael Jackson pa no ye kweyo no na radio ne ye ne de akopem sa no miensa bebo na pa tu pa hene se vale de babet na se no de abin ha drive no abeto amo se mamunyina moniti a adehye sakola kosi makramo yes luck is everywhere.